Dumedisa ngwaneso ka lebitso le matla la morena rona Jesu Kriste. Ka jeno ke tswela pele ka thuto ya rona e re nkang ho Mareka kgaolo ya botshelela temana 27 ho ya temana ya 29. Ha ke ntse ke bolela tjena wena o hlowe ba ke re Mareka kgaolo ya botshelela temana ya 27 ho ya temana ya 29. Thuto ena ke 45 mme mona ke tlo bua ka taba ya ho bolawa ha Johanne Mokolobetsi kapa Johanne Mokolobetsi wa bolawa. Ho bolawa ha Johanne Mokolobetsi, taba ena o ka e fumana hape ho Mateu kgaolo ya 14 temana ya 3 ho isa temana ya 12 le ho Luka kgaolo ya 3 temana ya 19 ho ya temana ya 20. Hantle se etsahetseng mona ke hore dikgwedi tse mmalwa pele Jesu a roma barutwa ba hae, Herota o ne a se a tshwere Johanne Mokolobetsi a mo hlahletse toronkong. Tshabo ya hae ka Johanne ne le hore mohlaopi a ka fehla moferefere kgahlanong le yena. Empa le teng le leng lebaka ne le hore hobane jwale Johanne a mo nyatsitse haholo tabeng ya bohlola, ho nyala mosadi wa motho e ne e le ntho ya mosadi wa motho ya bitswang Herodias. Ona a nyatsa taba ya ho nyatsuwa ke Johanne. Johanne o ile a re ho yena ha mo nyatsa, ha ho lokele hoba o be le mosadi wa ngwaneno. Ke temana ya 18 karolo ya bobedi ya teng hona mona ho kgaolo ya botshelela Maria ka Mareka. A re ha ho lokele hoba o be le mosadi wa ngwaneno. Mokgwa o Johanne a neng a rata Modimo ka teng, o na boulela melao ya hae ka hohle. Ho no se mang kapa mang ya ka lekang hore a tswe tlase molao wa Modimo e be neneng Johanne o thotse. O na sa tswafe hore mang kapa mang ya roba molao wa Modimo a mo hlasele ke Johanne Mokolobetsi. Sena se etsahetse mona ha Johanne a tla bua mantswe ao ne le hobane ke hore morena Herota o na nyetse moradi wa morena wa naha ya Arabia, ke mosadi wa hae wa pele, mosadi enwa ya nyetsweng ke Herota. Jwale e be le hore ka nako eo jwale a utlwa kgahlwa ke Herodias, ke ha hlala mosadi wa hae wa pele a nkana le Herodias. O mo nkile jwalo e ntse le mosadi wa ngwanabo a sa tswetelle. Mantswe ya Johanne Mokolobetsi a reng ha ho a lokela hoba o be le mosadi wa ngwaneno. A la kgathatsa morena Herota haholo, a laela sepolesa ho mo lata le ho mo kgakgatha hore jwale motho ke enwa a latuwe ya kgathatsa morena Herota. Sepolesa sa laela hore se molate se o mo kwalla tjhankaneng. O na kwaletswe tjhankaneng e ne e tjhesa haholo fela ebile le lefifi haholo, lefifi la bonkantjana e le haufi le lewatle le shweleng, Dead Sea. O bile moo ho fihlella a ba bolawa. Seo Mareka se rutang mona karolong ena ya thuto ya hae ke hore
bophelong ba ho latela Jesu motho o lokela ho emela nnete ka hohle a e bue maemo a dumela kapa a sa dumele, a kgaleme. Moruti wa heso, wena moreri, lentswe la Morena Modimo, wena mmoledi, le hle le etseditswe hona ho kgalema, ho ruta le ho laya. Ho hlokahala ho sa tsotellehe le haeba ya kgalemwa a ka utlwa bohloko. O etse hona kgalemo e be kgalemo, motho a mpe a hlouwe fela, nnete yona a emetse. Ha re shebe Temana 19, Herodias o na hloile Johanne ke hona, mme o na rata ho mmolaya ampa a sitwa. Ke Temana 19. Herodias o na hloile Johanne ke hona, mme o na a rata ho mmolaya ampa a sitwa. Lebaka la Herodias hore a batla ho bolaya Johanne ke hobane o na tseba hantle hore Johanne o bua nnete fela e le jwalo. O na tseba hantle hore o entse phoso ho dumela hore a nyalwe ke Heroda, yena e le mosadi wa ngwana bo Heroda. O na tseba hantle o entse phoso. O tla elellwa wena mmui hore hangata ha motho a se a bona motho a halefa fela tjena, kapa a hloho ya motho tjena fela tjena, tseba hore o leka ho pata phoso eo aneng kapa a seng a entse, kapa a ntseng a etsa, kapa e teng ka re ho yena. O tseba hantle phoso eo go ke phoso. Ke seo Herodias a bileng sona. O na tseba, ona mohloya ka lebaka la hobane a tseba hore o bua nnete ya seo a se felang a se etsa. Ha re shebe Temana 20, hobane Heroda o na tshaba Johanne. Anthe Heroda o na le jwang? Re ka re Heroda ne le motho ya jwang? Ha ke re leke ho mo hlalosa, ke motho ya meharo, ya kgahlwa fela, mme hape a sa tsotelle letho, kapa ene le motho ya tellang, o teletse ngwanao ka ho nka mohatsa hae. Ene le tello fela taba eo. E re ha a bolellwa phoso eo ya hae, a ba re o kwala Johanne molomo ka mo akgela tjhankaneng. Hona ho bolela hape ke Luka kgaolong ya 13 Temana 32, e le ho kgohlahala ho tshwanang le hwa diphokoshwe. Luka ha bua ka taba ena o re nthwena ke bokgopo le ho kgohlahala ho tshwanang le hwa diphokoshwe. Ha Jesu yena a kgalema o itse, a re ho bona, yang le bolelle phokojwe eo, le re, bona ke leleka batemona, mme ke sa fodisa batho ka jeno le hosasane, mme ka Laboraro ke a phethela. Ha mo utlwile a rate le ho mo utlwa. Ha mo utlwile ebe o tswela pele ho rata hore a mo utlwe le ho feta hape. Ke ntho e makatsang mona, hobane le ha a ne a rata ho mo utlwa, e leng Heroda a rata ho utlwa Johanne, e ne re ha mo utlwile e bo fella mono fela, o fella tabeng ya hore mo utlwile, a sa etse letho ka seo a se utlwileng. Ho ya ka moo ana a ikgathatsa ho utlwa thuto ya Johanne ka teng, a ka ba sa wela molekong ona wa ho qalella a batla jwale hore a bolaye Johanne. Hoja
ha e ka ya eba taba ya hlalo ya mosadi wa hae wa pele a inkela mosadi wa ngwanabo mmohi moruti moreri le wena moruti wa heso sebe ke sebe ha o tsetelle hore na se etswa ke mang sebe ke sebe ha ona sebe se senyenyane ke tla sa boemo bona a bonahalang a etsa se sa tlwaelehang ho hang ha ile mona a kgothaletsa ngwananyana ya ka bang dilemo le 18 mona o le mong ngwanana 19 years hore a tlo tjeka a tlo tshwara dance a tlo tansa ka hara ntlo e tletseng banna ba hleutsing haholo ba tlileng moketjaneng wa hae wa tswalo ngwananyana eo a hla kena a etsa tjhao a etsa dance a tantsha a kgahlisa Herota le ba dutseng dijong le yena ke temana ya 22. Herota ka boitshepo le ka boikgantsho bohle ke ha hlapanyetsa ngwanana hore ntho ya ikopang e bang ke efe kapa efe o tla mo fa yona a kope ke boitshepo ba hae le boikgantsho o bolella ngwanana eno hore a etse jwalo ka hara mona batho ba bangata mona hore kopa seo se batlang ke tla o etsa sona le haeba keng kapa eng a re le ha ekaba o batla karolo ya mmuso wa hae a re yena Herota o tla etsa jwalo a mo arolele mmuso wa hae ka lehare hopola hore Herota e ne le mmusisi wa karolo ena nang a buisa ho yona ke Herota Antipas ka mehla ho nontse o bonahala a thereskella taba ya hore ke morena o na sa kgalemetswe ke mmuso wa Roma hore hela se kana o ipitsa morena empa o na ipitsa morena mona ke mona ma hlahellang teng a re ke tla go agolela karolo o tla agolela ngwanenwa karolo e nngwe ya mmuso wa hae fela motho enwa o tshwere ke motho e kang o tshwere streak kapa tshwere karolo a itseng ya naha ha se yana e leng morena wa sebaka seo o le mmoledi o le moreri o le moruti o lokela ho tseba hore Herota enwa e ne se morena empa o bua ka mmuso o a ka warollang moradi wa Herodias moradi wa girlfriend ngwananyana enwa ha utlwa ditshepiso tse kana a tswa a ya ho mmae teng ho yana a fitla re ha re shebe temana ya 24 a fitla re ke tla kopa nna eo a re kopa hloho ya Johanne ka mokolobetsi kopa hloho ya Johanne mokolobetsi ya ba wa khutla o khutlela ka moo Herota leng ka teng moo mokete o ntse o tswela pele re ho yena temana ya 25 ka la bedi ya yona o re ke rata ho fuwa ke wena hona jwale ke rata ho fuwa ke wena hona jwale ka mokeke hloho ya Johanne mokolobetsi Herota swaba haholo ka pela baeti ba tlileng moketeng hape ka lebaka la kano eo a entse ho ngwananyana hore seo a se kopang ho tla mo fa sona a swaba haholo la swabile hakalo ha ka fete ho ya ho pheleng ho phetheng ntho ene eo a neng a boletse ha ka fetola hore a etse dintho e nepahetseng a laele hore ho ya a ba etsa ntho e makatsang jwale a laela hore ho laele hore
hloho ya Johanne e o kgaola hloho mane toronkong. Laela banna go batswe ba ilo kgaola hloho ya Johanne Mokolobetsi ka mane ka toronkong. Se ileng sa swabisa Heroda ke hore o na tseba hantle hore Johanne Mokolobetsi a mo tseba hantle gona ke mang. A tseba dintho tsena ka yena hore ke monna ya lokileng, taba pele. A tseba hantle hore Johanne ke monna ya lokileng, taba bobedi. A tseba hore ke monna ya halalelang. Mme yena bakeng sa o sa tsotelle tsebo ena hae a etsa tsena tse latelang. O na rata hore ho atlaetse hona ho latelang. O na rata hore a mo sireletse. A ba etse dintho tse ngata, tsa mo etse ntho tse ngata. Ha mo utlwile, o na rata hore a mo utlwe hangata. Ke re monna enwa o etsa taba ena kgahlanong le seo a se tsebang ka Johanne. Tlasa taba ya hore Johanne o mo tseba ile monna ya lokileng. Taba bobedi ile monna ya halalelang. Mme o na etsa tsena tse latelang, o na tseba ho mo sireletsa. A ka mo sireletsa ho Herodias. Hape a ba etse ntho tse ngata. A utlwa hore hape ha mo utlwile a rate ho mo utlwa hape. O na tseba molemo wa seo a leng sona. Fela ke ena o nkile karolo eo a reng jwale o lo etsa yena. Hangata nnete batho ba hlompha motho batho ba nang le sebete sa ho kgalemela diphoso. Batho ba jwalo hangata ba hlomphuwa. Heroda o iphumana a le dipakeng tsa maemo a mabedi. E le ho lakatsa ho etsa hantle ka moo Johanne Mokolobetsi a rutang ka teng. Hape le ho hulelwa phosong ke Herodias eo qetellong a timetsang yena Johanne. O tshwerwe ke dintho tse pedi, hore a etse hantle se boletsweng ke Johanne, empa hape lerato le mo nkile o etsa ho leng phoso. Temana eo ya 20 a metso e mene e re, ke tla kopa nna e le ngwananyana na e buileng. Ke tla kopa nna ngwanana dilemo di 19, ngwanana dilemo di 19, ruri o na tseba seo a se etsang hore se phoso. O na tseba hore na se phoso ha kae. Ha kope fela hore o kopa hloho, empa o hlile hore hona jwale. Mme sena ona se etsa hore Heroda a se ke a fihlelwa ke ho fetola maikutlo a hae ka tsela efe kapa efe. Ngwanana enwa o na hle a beha Heroda ka hara khoneng. Jwale ha e le bonnete ngwanana enwa le yena o molato wa polao. Mme ke mme wa hae Herodias ya makgetseng boemong bona. Jwale le yena Herodias e bile mmolai moholo. Mareka mona o ruta hore ho a etsahala ba baholo ho ena le ho thusa bana ba bona tseleng e nepahetseng ya bophelo, ebe ba kenya letsoho tahlehong ya bana ba bona. Ba susumetse bana ho wela marabeng a kotsi a bophelo. Ka dinako tse ding ka bomo, jwalo ka Herodias a entse ka moradi wa hae. Ke tsena ditaba tsa thuto ena ya rona e re nkileng kajeno ya ho bolawa ha Johanne Mokolobetsi. Ngwaneso, haeba thuto tsena o ntso batla o di utlwa hore na di ya kae, o ka etsa subscribe ka qetellong ka moo.
wa etsa subscribe class mane, wa ba ngola di-comments, wa share ditaba tsena le metswalle ya hao. Ka jeno lena re qeta thuto ya rona ya 45. Kgotso ya Morena e be le wena, a re rapeng. Ntate wa rona, re rutwa ke Mareka hore nnete ke nnete, nnete e tshwanetse ho emelwa. E emelwe ke bahlanka ba hao, basebeletsi ba hao ba e emele nnete. Ka nako nngwe e ka ba kenya kgathatsong, empa ha e le nnete ke nnete, e tshwanetse e tswe le jwalo. Ntate wa rona, re boloke ka hara nnete ya hao, o sebeletse ka yona ka nako tsohle. Hlohonolofatsa mohimo a leng hona teng. Re kopa tsena ntate ka Jesu Kriste Morena le Mopholosi wa rona. Amen. Kgotso ya Morena e be le wena. Kgotso.